Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Vincent H. Palau, MP ke Lok Sabha na Shillong constituency but President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Rather ting e ka sarkar bala senshar ka BJP ha Manipur na mar bontli ki mani kila shathang ha kini giya kaja ha kate jilla uba Vincent Palau hab kran ningkong ha giya lang yalap election ya ukertong Congress uba S. Osborne Kharjana ha yos oyong menta ka singa santre ujamang arhajar atulai na maru hab banded sa giya lang balakhat do Bishop ka Shillong na mar gajing shathang giyeng mani Kristan ha Manipur Kumtao ba Vincent Palau loong bakadon kajing mahapo kajala Meghalaya ya kajing sensyar ka sarkar MDA kabadan lang mat ka BJP. Jisha ngade ban kran kam sibet andrei gatwa nang syong ni mantan ngayok kubor napo yin bishop digibon tuli giyeng mani po Manipur isathang tesal bajing abdon ke meeting na habang koy namal ngihat perkat Bakum juro kiyeng mani jam kibalang kipaper kumbenti apa Manipur ke state ke Persensyar ke BJP galong menta hakanu korkom kaditang kajing sim kabu bantangi kiyeng mani manin boro simet ki kena school ki punya jong ni don ke jima namar kelawan wat sepo hostel ro ki sister Ginohay kay bon balapet na po kampus liri sing gibriyo. Gani kalanok. Gani kaapot. Jongi ki Kristan hakane kajing sensyar jong kini ke MDA hakajing sensyar jong ke BJP bat kini ke perlong sengki. Dapat siawai yang muslim sibon ring tentang katto karne. Ngawan hale soyong Ban pan gejing kerpat, ban pan gejing kersan, ban pan ngawan kerpat, ban pan gejing kersan, nabi kinong senong, bara badan hakane kesenong, ban hakane ke konstitusi bara korei, nangit ki badan hakane kirawan keleng gane ke konstitusi, bat ki badan hakane ke konstitusi ro, sobhai gejing kersan ke bapura, namar balai ngam kumta, kane ke konstitusi. Kani election ke pemerintah hangi ki kongres kadi ke badan kampa lemar paling bodok patuspa kenang ayar ngawan lagi yin ke bodok ngawan nanong kentong ngawan ni mei pa di norek naso to hado kano ban paskol ni ki kon nyiapan ram tenteng ndal ada pas ki kon ni expect bikin yo kam Andreh kami kerjuk ke pemerintah, nalor mengidap ramban paskul ikon, nalor mengiduk kinyo kami ajam kikon. Balik, namar ke korupsi kelajur, ban pungkam tunjang ke sarkar kamdon pisah itu, cai ke pisah sarkar, kalik satangki katu kami, katangi hampir kata. Dan ladangi kumki kongres, ladangi miok ke bawah balong, ladangi miok ke bawah balong kumulidar oposisi hante. Natrai kini ki sanslan ki bidangwan kini ke sarkar ban lo mentah kanang le susu kanang pensenjar susu ikwai ba de ban kontrol ke sarkar de tangla dari don ki opposition ki baklain kom ba lo mentah pi hagane ka session ke balader assembly ke balader ki bakren na mentah pai ba de tang ka kongres ki bakren na mentah ubeduk de tang ka kongres tengah kerpat iki kum ki nam sang sena ban perkat pa kene election ke pemerintah lada kalong kumnoro ngide ban job ya kene ke konsi bukan didit ubi ai amdai kandidat ba kai doyong le deu kontraktor dan yang deu kandidat bocuan nano bukan didit u kakam u sacrifice u bayo kakam ke behe bayo tulap ke behe hakakam sarkar apa arin dia Handrai kakam ukwa ban sekri pai ba apa kumta diperkat kita kiwai ya lalang mentah kimdan ka sacrifice limdan ka le kumbale u kandidat ni u kandidat ni ubala ban yaken ubala ban yatainia ubadon kata kasab bobleu aiu bawala ban yarap ye cekendeu jongi tekumta hakum kani ka kabu ngakarfad ipi ba la kumnoro
kan namla no ai ke bot ke jampi pin sa don ke tin siao sorong banya i bau ka u MLA jampi banya sai ka assembly ne MLA jampi banya kran na sai ski onde bobet kiba tani kide kidon artli deule kumno uwai wanra na kawai ka uncle na kawai ka liang uwai pat uwan pe na kawai ka liang kati ya thong ka lai pe ha ka bai tiket ka lai pe ada krong na dong hadang andre na pe na pa pe madan ita kisre kin yutur kita kimoy kin yutur na mar balai kita si perlo baru kali ke jin bi ya ki pa ki ba tiket hang tu kumjo kali election mentar ko jo hi hang ne UDP ubeng ya ke NPP di beng ya ke UDP hang te kajo ka polisi ki trekam hang te kajo ka kam bagi trekam apa ke jin penyai jong ke BJP ke RSS ke don ke jong ke ideologi apa ke RSS kidon ki padrandal kidon ki wave pat ki association ki bafer ka BJP kadai tang ka way ka political wing jong ka RSS but kini ki perlu UDP NPP kelong tek kum ki tu ki kti ka mon ka diang jong ka BJP di ba namar hang state jong ni ka BJP kamla pandrung kle ni pendrung no de kini kata habis pekat pa man ke bot PGI UDP le NPP ni bot ya ke BJP yang pekat pa kan ni mentah kisau tho hakani election ke kongres ke don kalat pancok ngai menne habangawan nang tei ngasaplok lenti ngai wat ki kena ki badet ro laisat lai ko buai wat ki pemdan bot ro wat ki ko student ki pempang uniform boleh namar lapor pelat sisa kita kalau mentang umdan opposition leader hante hapo assembly banyak orang opposition leader ngini bang yo 1/10 nekawai naki hendre newai naki cibau kumalang mentang ini kam hendrewot ki MLA banyak orang hak opposition rei dan tang sanut ngidan kami wei kata-kata kami ke konstitusi na ke bentak ke kongres ngidan kampanye ni bencap kami ke konstitusi kenang bala dengi kuat maka jinsen syar kalong kaba benia kajinsen syar kalong kaba biang ngidi bandon ki opposition ngidi bandon ki leader opposition yang dekat frame ke healthy demokrasi bagi nyo kajinsen syar kaba biang kaba dap kaba pura ngidi bandon ki ruling but ngidi bandon ki opposition kumbalang mentah ngidon ki ruling hendrai ngidon ki leader opposition kumta kerpa di kinong soyong banmanra kini ko kubo siapa ai ke tingkat sana kongres lamar kibai ki parti kumba BE the UDP NPP hangne ki sana insult ibai hangne ki yakran snewi ibai hendrai hante kini ki cu ni na kemau kapol pengadalong SPO apa PWD ni sejantia sedai ni penyatur mesti wah nak kapor cekapor hak away kesiu dawan away kontraktor new kontraktor ongsar man keski su yatur citur mesti latai so ni lewat no penyatur no dikimui disundai mah teng lewat lasang ladi ketiket sejanti hills kejiya thong ko bejor ba anda hak kapor ba kejiya pendur mesti le kafe mengiom bisa ke badai ban ai ke baduk ikanong rep bisa ke dai ba sam cik ke ba lomba kiskim ke bisa ke badai ban sna school ke bisa ke badai ban snai ke hospital ke bisa ke badai ban yarap ikanong rep pagi ni sembai handrai hakani ke sarkar ke belong mentah PI ladau doyong lani kikam kontrak lani kino kikam kelalap setang hak itu ki perlok jongki lani ki bahing hasam jongki
Ya kene nga iman na kene. Deputy Chief Minister jong Meghalaya. Uang. Baya ka skim samtang ya ki pekerjaan. Kita nak tang ki pekerjaan. Kita nak tang ki NPP. Lene ki nak kerjaan jong ke male. Sementara aku akan keli dari senayo surat hamne dengan skim sarkar temono banyai yai tang ke NPP ni yai lang baru lechnai ke school lechnai ke hospital pat kum ta ter tekane ke tingkran ke I baru kadai ke tingkran namar balai ngilaton na kabor ngilata ki trio ting ting im perkatsu ya ka bang ikran kabar ngai ba uyudipi ulaong mana kene election kaba ngile lang bora jong la kumno ngimtre abane te lang pa CNCP rementa kini gijo ki tre lang te ka pomot bai perlo tapi I ba kini ke parti baro ka tin ka jingkran jongki ka jingkular jongki la ka dei ka manifesto jongki la ka dei ka for bi election ki kram kren ne ke jing sisa ki supun bien ki pai ba Tengah kapal isi bahkan election ro siapa wat not siapa kantam gitu pro bilang yo kalap banyak siapa ai ke tingkat sana ke kongres nomor balai ngomong kota kongres ni kelamban hangnya agar ni dile dia pi akan ni ke pementaro kini ke meliu di pemencuak kijap nakawai ke parti ha bakado gile cakawai pan ke parti Kemudian nak kawin parti sipang lalek satu parti, boleh? Nomor apa? Kahedor. Selagi lah kini mereka di PDF ulang ni, san crore uang, mulai keren ni, san crore kita ruat. Nomor boleh? Kajing ye ya KMLA, kajing ye ki candidate. Haba kumta lagi ki lagi, ki perkat kumta pai pa, kim perkat kumta pai pa. Dari tanggu kandidat ni ubah kakam wan ban sekri ban perkat di gupai ba kene ke tinggal pat na kaliang donga sai sisen wat siaw ngatan